Tunataka wananchi wakaji wa hapa alipia haki yao na barabara waondoke. Hatupishani, hatufanyi vita. Wananchi wako na right, wako na haki ya kulipa haki yao, alipiwe. Ili sisi tumefanya survey kitambo 20 years tulikuwa hapa, hata tuko na ownership. Tumejipanga hapa ikuwe town ambayo future ambayo sisi tunasaidika, ili wasaidike wale watu wafugaji wa hapa na watu wa Sarira. Tumeongea na wananchi tukiwatuliza ili hii miradi ya Lapsset iweze kuendelea bila vikwazo yoyote. Tungependa wananchi watulie na wasikize sisi kama viongozi. Kama ni watu ya hapa ambayo ni genuine, tujue hivyo na tuwapatie vile ya kucompensate hawa. Bila corruption, bila watu ya Garissa, bila watu wanaishi mahali nyingine, tushughulikie tu watu ya hapa. Ile kitu tumeamua ni kwamba tumebuni kamati, na hiyo kamati inaitwa Sub County Grievances and Compensation Committee, ambayo itaketi. Tumeuliza hao watupatie wazee pamoja na wawakilishi wao ambao wamefanya, na kisha tukishapata hiyo majina, tutapeana jukumu la hawa kwenda kuketi ili waweze kutoa orodha ya majina ya wale watu wote ambao wamekuwa affected katika hiyo corridor mahali barabara inapitia.